ماسک شهرمزار رو رشیج بو بارزانی وکی افروکا دیه ترک سر آخا بارزانی با بلا برای و یه کرد رقی و با بلا دور و با دی با چه ترک دور خیتوانا است شهرمزارت کم تر رو رشد کم تن حالتت کم والله ديتا بن بيكان ديسا كردتا تاريخن والله هاش هبه والله ديتا بن بيكان والله ديسا دايكت كردستان ديتا تاريخن مسعود بارزاني از گلتا ما خو هشيار بك تر چی داره شاشكا تياسو چی داره شرم ناگي شنونده نوشین رادیو دنگ گلدن باش ایرو 31 تیر ماه 2024 چهارشنبه لبروکسل ساعت 15 لآمده 16 گدارن هجم نوچین داوی پیشکش بکن دمدم آزادیان ریبر آپویه روزنامه‌وان هپگیت سیروان روشا ریواچونا شر آهرم پاراستران مدیا رادیو امر راگاند بتابعتي دوشو لهرما روجاوا زابي وكهرما شيدرك اللي بتفجر هليكوبتران دنجوان دهات اللي بتفجر زياده هبو همان دمي هم ساعتين شفده هم جدو ساعتين بر بنيورو همان دمي بش نيورو ده دنج تقماني دنج پنجچونان دنج گله باران پرز دهات يعني لوي هرمي وتايبت ديارك وارتش اترك ومازلار جيكري جهرمي گرک جارم هلیکوپتران خواسته کلش کردن خدا بنی همان دمه دو شو تایبتی هلیکوپتران ارتشات هرم بگشتی گله باران کنه و همان دمه آگاهی نک چالاکین گری لحنه کو تایبت دو شو چه بونه و دو چالاکیات در خصن جالی گری لحنه و تیگوت نقاطی کو مزرار گری آمدی یعنی و گشتی روجاوی اضافه جی لجه گوجه بجن ساها کماندو لور گری لحنه چالاکیک پیگانینا همان دمه درونك دما دو تاگراوی چه بوی گریلان اب درون کرنا هدف لیدانا لیهش آگاه یک زلال درباره به مجارده همان دم گریلایان چالاکیک ساکوانی پیک آینه لهرم روجاوا اضافی شخوان بند آگاهی هپگینه لاخوانی هپگینه کو اوزانیاری بگشتی زلال بنجالی هپگیوا بتایبتی لهرم ماتیناجی ایریش پر برفراوان برفرهن لسر هرمی تابدا گونده بازه شلازه لواندران ارتشاتر کاروش هریشان پکتینه سر سیویل مداری لسر گونده مداری و ایریشان ارتشاتر هرمی ماتیناجی بردوام دکن تایبت خطا آمدی دیرالوک او دورا او بیجن سرگلی لودره تفکر زیاده هی یعنی داگرکاری تایبت سابقیات و کبگواسنا هیزو و گواسنا چکوجا بالخانه انجبو دوره زیاده یعنی ارتش اترک نه دا دوی هرمی تنه دخوازه جبو کوزو لشکرین خو کم که جهی کی مازن چه که جهی کی لشکری چه که بارگاهی کی مازن چه که جبر دزان یعنی اول لشکرین کلوی داره نه بالاوان و زیتر هدفن جبو گریلا نه دخوازه وانه نه کم که جهی جوان را چه که جهی خو ساغلام بکه جبر وی اف و گواسنا هزان یک صدمه خو اول تابتی مجارک نیکو مرو پیوست بال بکشن سر گور آگاهی کو مرج هرمی گرتی چاکانین هرمی تابت مسئله اف جردوان کو تین لهرمی پاراسنه مدیا یعنی باکور کردستان تین هرم پاراسنه مدیا لهمبرگی لاشار دکن لگور آگاهی کو مگرتی جردوانک بناوی نجمدین منتش کو باصل خو جبت لیسیه باکور کردستانیه دوان روزان ده به چالاکیک سابوتاژی یان گریلایان چالاکی سابوتاژ ده لینگی خود بویه یعنی لینگی خود بویه همان دمی سه جردوان اندنی این کوچگوندن هزخینه دی ساعت چالاکیان گریلایان ده هاتنه کشتن اف هر سه جردوان کو هاتنه کشتن لزیری لگورستان زیری هاتنه وشارتن یعنی هنگ دولت مالبا پارادای مالباتان کودنگی خونه کن اما اف آگاهی راستن اف آگاهی چاپکانی هرمیاتنه و آگاهیان زلالن اگر بروای جویتشته با دولت اترکش خواه درباره وان هر دو بیارن داد حیان هاتشتگ نگوتیه دکارم بیشن کو نوسایه لیه واقعی آگاهیان زلال کو گیشن دستیمه یعنی او روش بردوام دیکه بتایبتی باکوری کردستانی او جردوانن کو دانین بچن سر گریلا ایریش گریلا بکن او نبسا ادیوانتین هرم پاراسنه مدیه
پدکی ده هلوستا خو یا ده الیکاری خو دا چیکار پاش ناویتیه و ناویجی بردوام دیوم جرده لهرم دبن چادری اپلی پدکی دا دبن چادری مالا بارزنده هر روز خوزای کردستان تالاده به هر روز هریج سرگوندی و داره پیگدن هر روز لسد دارستان و داره دشوتن یعنی روش بو سا بردوام الهرم پاراس نمیدی پیوستا خودی لگیل درکم یعنی هنگ تر بده داخویانیان بهنگ لدوانان بهنگ دنگین بهنگ داخویانین کو نرمن بو شکی نابد گرگ لهم گل گریلا جی خو بگرن ولهم بر وی داگر کریه بساکنش برکو اف منگوت اف داگر کنا آخا عراقی وجبو آخا عراقی گرگ هر کس بکوتب گری مرد کار جهرم گشتیوان آگاهیان بده شانده تجه او دم پارتی جبو آشتی و دموکراسی پیوستی به هفدیتنا لگل برز اجالان هیه شانده دم پارتی او تجا دربار سردان خوین باشور کردستان ده لهوتیل رامادا یا سلیمانی داخویانی دا ده دسپیگی ده پارلمنتار دم پارتی گلچان کاچماز آخفی او گد مد سردان هرم ده بگلک پارتی و کسایتان را هفدیتن کر امجاره کدن دوباره دکن پرسکریکا کرد یکانه آرمانجا دجمن تونکرنا گله کرده و دستکفتین گله کرده لهمبری ویجی برخودانه که مزن هیا و اف برخودانشی دوام دکه پشره پارلمنتار دم پارتی نوروز ویسال آخفی او گد لروجلاتا ناوین روژانه کارست و بویرین مزن روددن و ایریشن و دست پیدکن جبرویه که یکتیا گله ما نتنه پیوستیه که برپرسیاریه که دیروکیه نوروز اوی سال ناکوکی و پرسکریکن ما ین نافخوایی نهشته که ام یکتیا نتوایی پیک بینن جبر وی داگرکاری لسر باشور تیمشاندن و سیاست که خریج لدیجی گل باکور کردستان تیمشاندن ایرو جیمینا شیخ سید و قاضی محمد دیروک لسر ریبر اوجالان که 25 سالن دبن تجدید ده تیگرتن دوباره کرن کنگره نتوایی یا گل کرد و گل لچار آلین جهان جبو شکاندنا تجدید و آواکرنا آزادی فیزیکی تکوشی ندکن جبو پرسکریکا کرد به آشتی و دموکراسی چارەسەر ببه دوی گفتگو ورن کرن ده همو سردان مده همو آلی و کسایتان بانگا دست بکرنا دیالوغی کرن و گوتن دوی گفتگو لگل بریز و جلان بیته کرن سدما سردان آمد چارچوبای کامپانیای نونتوی یا جبو آزادیا بریز و جلان و چارەسەریا پرسکریکا کرد بو یکتیا گل کرد و باندور لچارەسەریا پرسکریکن 4 پرچین کردستان و روشا بریز و جلان بکه دو شهروان هیزن رزگاری افرین شهید بون هیزن رزگاری افرین هر ای به داخویانی که شهادت دو شهروان خواهش کرد هر ای گوت هفره مدلسوز رجو و چکتار کوبانه دو لهنگین آزادی بون و جشر هل به هتا رزگار کرنا شف پای و شر لده جدای شده جی خواه گرتن ده چارچوبه برخودان ار سردم جی دناوا هیزن افرین ده جی کرتن ده 25 تیرمه ده لهرم افرینه دناو برا تیمک مو دجمن ده شر درکت ده انجام شر ده هفره مدلسوز به فدایان شر کر او تبلیکاروان نمرین کردستانه بو هفره مچکتار کوبانه جی ده انجام نخوشیه که ده 29 تیرمه ده افرینه شهید بو هره جمالبات شهیدان او گل کرد او گل هرم رر سرساقی خواست و ناسنامه هر دو شروانان وها اشکره کرد محمد شیخ دادا بناسناف دلسوز رجو ناو دایی که میاد ناو باو مصطفی ده 29 تیرمه ده لافرین شهید بو خبات ابراهیم بناسناف چکتار کوبانه دایک سمیرا باو محمد ده 29 تیرمه 2024 ده لافرین شهید بو جنین افریقای پشکری دان پنگاوا جنین ازدی جه افریقای تفگر جبو عدالت جواکی یا نایروبی و مجلس جنه یا روجلات افریقا به داخوینیه که هفپار پشکری دانه پنگاوا تاجه یا لدیج خرکرنا جنان ببدنگ خوپاراستنه جنین افریقی گوتن کشتنا جنان و کمکوشی لدیج جنان نیک امجاره دوی انفیم بکن که اف پرسکریک جیهانی و پرگالیه بویرنگو دبن توا انجام سیستما باوک سالاریه ام بانگلی ولاتان دکن که به برپرسیاری تف بگرن دوی دولت به عدالت به و لهمبری رومتا جنه بریز به ام جبو و کفی و عدالتا گشتی به جنین بندسر دناوا پشکریه دنه اما که جنین روجلات افریقا تولی پینگاوا تاجه یا لدیج خرکرنا جنان ببه دنگی خواه پاراستن دبن
em li dijî komkujiya jinan derdikevin û xwe diparêzin. Li dijî kuştina jinan divê em bibin dengê jinê. Ji bo edalet û hevsengiyê em ê têbikoşin. Ciwanên teblê kampa Havînê bûn ji girtiyan re nameşandin. Rêxistina ciwanên sosyalîst Jung Struyge ji heft welatên cuda di çarçoveya kampa Havînê ya Ewropa de îsal jî atolye û panel pêkanîn. Hevseroka Jung Struyge ya Ewropayê Kardelen Ezgî di panelê de axivî û got divê em geşedanên polîtîkên giştî yên Ewropa binirxînin û bikarin bandorê li jiyana ciwanan bikin. Divê em bikarin nîşan bidin ku li dijî xizanî û şer yekane rê tekoşîna xarêxistinkirinê ye. Piştî panelê ciwanan atölyeyên cuda pêkanîn û gelek mijar nîqaş kirin û sirûdên bi zimanê Spanî, Boşnaqî, Almanî, Kurdî û Fransî stran. Platforma dengê girtiyan PDG jî atölyeyek pêkanî û giringiya piştevaniya bi girtiyan re hate nîqaş kirin. Ji ber pîrozbahiya Kobanê li dijî girtiyan lêpirsîn hat destpêkirin. Komîsyona girtîgehan ya Komelaya Hukuknasên ji bo azadiyê OHDê ji bo binpêkirina mafên li girtîgehan çû serdana girtîgeha Herêma Egeyê. Sekreterê OHDA İzmîrê Mehmet Selahattin Timur têkildarî serdanên li girtîgehan ji Ajansa Anefê Aqifî. Di nava sê mehan de dawî Sê mehên dawî de bi taybetî jî li dijî girtiyên siyasî binpêkirinên mafên tenduristiyê zêde bûne. Rêveberiya girtîgehê jî pirsan û berpirsiyariyê direve û digotin ji dozgeriyê bipirsin. Parêzer Timur diyar kir ku ji ber helbesta rêveberiya girtîgehan girtiyên nexweş jiyana xweş dest didin û got di demên dawî de her heftê du-sê caran li xawişan lêgerîn têkirin. Ev jî dibe sedema maxdûriyetan heta bi dermanê nexweşan desteser dikin yan jî davê jin erdê. Gelek girtî lê girtîgehên Egeyê bêyî daxwaza wan hatin sürgün kirin. Em girtiyan hem jî malbatên wan maxdûr dikin. Ji ber hewa germ girtî di ringê de şerpeze dibin. Parêzer Timur got ji müwekîlên me Gökhan Ozan bêyî daxwaza wî ji girtîgeha Ödemişê sürgünê girtîgeha Manîsa kirin û li wir lêgerîna tazî lê hate ferz kirin. Piştî îtiraz kir li dijî wî lêpirsîna dîsîplînê hate destpêkirin. Lê girtîgeha jinan a Şakranê jî ji bo salvegera serketina Kobanê pîrozbayî hate kirin. Lê rêveberiya girtîgehê li dijî girtiyan lêpirsîna dîsîplînê daye destpêkirin. Ev kiryar li dijî qanûnan û huquqa mafê mirovan e. Jiyana girtiyan vegweriye işkence. Em raporekê amade dikin û em ê raporê ji raya giştî re eşkere bikin. Xelkê Wanê ji govend û stranên me jî ditirsin. Welatiyên Wanî bertek nîşanê girtin û binçavkirinên ji ber govenda Kurdî û jêbirina nivîsên bi Kurdî dan û gotin ji govendên me jî ditirsin. Em ê li dijî vê fereseta qirêj tekoşînê bikin. Selahattin Çelik heftê anî ziman ku gerandina govendê çand û aktivîteyeke û got binçavkirina mirovên govendê piçûxistina nirxên Kurdan e. Ev polîtîka binpêkirina nirxên mirovayî ye û em qebûl nakin. Ciwanê bi navê Serhat Üçmaz jî got em vê fereseta nijadperest qebûl nakin. Em yanê gelê Kurd xwedî vê axa qedîmin. Dawet û govendan adelet û toreyên me ne. Kes nikare wan qedexe bike. İsmet Demir 55 da zanîn ku ew ê girêdana govendê bidomînin û got Kurd êdî mêtîngeriyê qebûl nakin. Govend çandeke. Em ê li dijî vê mêtîngeriyê tekoşîna xwe dewam bikin. Govend çanda me ye û em ê vê çandê bidomînin. Nusret jî got ew ji govend û stranên Kurdî jî ditirsin. Kurd 7 salin dibin zilmê de ne. Divê Kurd bi hev re vê zilmê berteref bikin. Welatiyê bi navê Emre Aslan jî got dibêjin Kurd û Tirk xuşk û birane. Ev derewe. Em nijadperestiyê qebûl nakin. Şaredarî têkildarî rêgezên trafîkê nivîsek nivîsand. Komên nijadperest çû nivîsên nijadperest nivîsandin cihê wê. Em vê rewşê qebûl nakin.
اندام کمیته آمادکارا مهریجان چند و خزای منظور علی رضا بیلیر گوت مهریجان منظور پشتوانی پیشخست 22 یمین مهریجان چند و خزای منظور که به درشمه ام دستور ندن خصب کرنا خوازا و اراده دناور 25 و 28 تیر مهده حتی درخستن بداوی بو. ده چارچوبه مهریجان ده مجارین وقت تالان خوازای قطعام جنان آسیمیلاسیون پولیتیکای شر تایبت و کریزا آبوری هات نخاش کرن. جندام کمیته آمادکارا مهریجان او سروک گشتی فدراسیون کومالین الویان آدرس مددف علی رضا بیلیر مهریجان نرخاند. بیلیر دیار کرد که آرمان جوان به مهریجان اره آسیملاسیون سر چاند زمان و باوری لدجی تخریبات خوازای آواکرنا یکیتی و پشتوانی گلبو. پشتی مهریجان 25 سال بری هاتیه لدرخستن و پشتوانی گل یا هاتیه نشاندان پروژه بنداوی هاتبو سکناندن. بیلیر دازانن که جبر پرسکری کنسرکه ین گل هاتن آخافتن جبر خردکرنا یکیتی و پشتوانی مهریجان گلکی گرینگه. کسین تبلی مهریجان بونه لدیجی سپانین دروی دموکراسی هلوس نشاندانه. لدرسمه پرسکری که تخریبات یال سر زمان چاند ارنیگاری و خوزای هیه. جبر شرط و مرچن شر چیاتین بومبکرین زندیتین تونکرین. گل درسمه دزنابونا وی که دیه او لوما لدرخستنا مهریجان دوه لده گلکی گرینگه. مهریجان ده انجام خباتک کلکتیف تهاتیه لدرخستن و جبو پاراستن از زمان چاند هنر و خوزاییه. هفسروکن دم پارتیه ایرشا اسرائیل یال بیروده شرمزار کرن. هفسروکن پارتیه دموکراسی و کیویه یا گلان دم پارتی طولای هاتی مغولاری و تونجر باکران ایرشا هوایی اسرائیل یال باشور بیروده شرمزار کرن. ده داخیانی ده ها ترگاندن که ایرش لدیجی حقوق ناونتوییه و ایرشا لدیجی سیویلان نای قبول کرن و سوچه دیجی مروف هاییه. ده داخیانی ده ها تگوتن ایرشا اسرائیل بوی سدما بلندبونا راگشی و شریل هرمه. گفا قرکرنه یا لسر فیلیستیان تینیان در باسی لبنان بوی و لسر گلین هرمه گفکه جیتیه. هفسروکن دم پارتی بانگل اسرائیل کرکو داویل ایرشن خواه ین لسر سیویلین هرم بینه و بطایبتی جی ایرشن لسر غزای بینه و لگوری حقوقا نافنتوایی توگره. هر اوها دست نشان کرن که شر تنه به دیالوگ و دانستاندن آشتیانه دکاره به بچاره سری. دولت ترک 600 بنابرین سوریهی لگر سپی بچه کرن. چافکانین هرمی را گهاندن که دولت ترکا داگرکر دمه هاتیرمه ده 600 بنابرین سوریهی جه ترکیه درخستن به دستکا چتین گردایی خواه لباجار گر سپی گرده یه داگرکری بچه کرن. همان چافکانیان گوت به دانه داویره هجمارا بنابرین جه ترکیه هاتنه درخستن و لهرمین داگرکری ین کردستان هاتنه بچه کرن گهشت 36,400. سروکومار ایرانی وان پوشمان بکن. سروکومار ایرانی درباره کشتنا اسماعیل هانیه ده گوت داگرکرین تروریست پوشمان بکن و پیوندین ایران و فلسطینی بین خورتر کرن. هاتیار کرن که به سروک حماس اسماعیل هانیه را پارزوانه کی ویژی جیان خوش دستایه. سرکومار نوی ایران مسعود پزشکیان جی داخیانی داو گوت ایران دشینا حوال خو اسماعیل هانیه دیه و پیوندین ایران و فلسطین جدما بر خورتر ببن و کومارا اسلامی ایران سروریا آخ کرامت و شرف ولات خو به پارزه و تروریستان جکارین وانین ترسونک پشمان بکه. گدار نیجا منوچه پیشکش کرن دم باش. غلام صادق دریه چیه وکر جی اصل خوشی قد شرم نکر گود از بنی ولاتیت دیه و شف ده بخوین در باسی واره آزاد کرد.